Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ka Jilla Meghalaya kanyop yang hadu nyoteli ki madan yele kai football ki ban siang do plang plastic lani artificial turf kunthop ya kawe ka madan synthetic athletic track. Kasnong sora kanyop yang hadu arteli ki madan yele kai kata ka madan football hawa sari bat ka synthetic athletic track ka bahakli snong. Kiwei pat ki santeli ki madan yele kai football kilong ka madan kurkalang ka baha bhoi rembong madan patarim ka baha umsning ribhoi district Madan Wat Lingkhat kabaha Penursla, Madan Pendeng Umyong kabaha Mairang, Eastern West Khasi Hills, Bat Kamadan Yelekai Jong Karang Dajit United Football Club kabaha Maungam. Ya kini kihinyo teli project lamang ning ba ka scheme Khelo India jong ka sarkar pedeng ha ka jinglut kabah nyo klur tingka. Ya kini ki project la pendap menjur da ka sarkar pedeng hadian bakala dep ban wan jurep dangshen ni kita ki madan ban pensisha la ki long ni em ki babiang bantai kita ki project. Khelo India ngila men hakani ka senam ke balada ngila da bio omba sang teli do teli ngila yo yaki mut kata ka dei na ka benta bantai gini ki multi indoor complex ke banlong kini ke multi purpose mut na ka benta ki indoor game outdoor game bagin sina kata ka dei ngiyo kumba santeli berkawai dia ke artificial turf kembali mentah ke layar ke bangila sedang pentrai syat kata yang dia po nongkram kaba di mentangga sedang siang yo tubuh artificial turf kata ru bengiyo na Khelo India bat kumju kawai po wa ejer bengiyo na Khelo India di artificial turf bat kini ki indoor multi purpose basauteli kini ngani tu ipir keleng jongka jelah ke jong ini yo debat mentah ke sien pat ke waso komen ke lomba mentah idang shio biang pat sa nyoteli ki artificial turf plus bat ke athletic track ke bangiyo apo jela ke jongi lingba ka Khelo India scheme ke ba ke dei komba 4.5 hadu 5 crore kumta niyo tekani kalong sya ke jeng mentoy ba ke jeng ku yang i nomor manakani nang suan dali bat ngai wan man ya kendu ya ki official juga sports department bat ngaji baka kam kelaya chakmat bat wilayah sanction ni kini atarai kan long sya ke jeng mentoy ba ke jeng ku ya dia ke state jong hi bro koi lingba kini ki scheme bawan lingba ke Khelo India em kini ngila dei bala propose lupa kawai ke dei apo pendam umyong apo mairang artificial football turf kawai apo penuslah kawai apo mauplang ni apo mauplang nang ta kawai hang ni apo umsning patarim ke mangalakular ngos siang nadu turf hani umsning patarim but kawai ke dei sipo sora klishno po sora but kumju ya kawai ka artificial kan ka synthetic track po